Kandit Kensan, Syaweng no ka hatrik Lionel Messi, kabau udang sudip tip, nakabenta ka Inter Miami. Bat lakumno kandon ka jingsoy player ka bahe tam, ha ka klub Real Madrid, ha ka ne ka samoy ka bansawan. Bat pentik na ka FIFA, bandon yakini kinong ruway bapawnam, ha ka FIFA World Cup jong usnam arjar punriu, kata ha ka G kun final jong ka FIFA World Cup, bah ka halftime jong ka, ngin sayo aban saki bat pej dakini kinong ruway, kata ka Madonna, ki BTS bat ka Shakira, kabakin pen iya ka show ka jongki, lanekin ay ki jingway, kaba ka FIFA ru ha ka ne ka final jong ka World Cup, kadang pelan banang penjerong shushu, iya ka break time. Kata kumba ki julong hadin malkut ka first half, kiju ay ka break haduk khatsan minit, handray mentapat lakmilti la kumba arpsan ne la peu minit. Bat hoy perlok habang ipay pat nakaliang ka jing tep hatrik jong Lionel Messi, mentakas ngi persyai ka Cincinnati, hadin balkut ka jing ilkay, katay ka hatrik jong Lionel Messi, kala Syaweng no. Kabaya ka gol ka balay Lionel Messi lala aban tep, ha ka menit ka baprap heu kunda. Handray anda kinong penyaj jong ka MLS kila cek ya katay ka gol, kila rol penban bakaday ka on goal. Namar bakatay ka gol, kala deha ka post pat anda kala po ha ulain jong ka gol, kala de pemban ha gol jong ka Cincinnati. Bat kumta hikila kay no ika da ka on goal. Kaba menta Lionel Messi uladuna siya ka kandai spa kandai gol karyar, bat nrup wesin ki hatrik. Kadba habang ipay pat nakaliang jong presiden jong ka Real Madrid, kata Florentino Perez, ulaong bakandon ka jingsoy player ka bahe ha ka Real Madrid, ha ka samoy ka bansawan, ha ka baulaong baladadon uno urangil ka ubat tabi, kumtahi unsoy no iyo. Te perlok hatu pila aban try, mano uta, katkum kini kidor, Nico Paz, Witinha, Enzo Fernandez, Yildiz, Konet, Saliba, Romero, lane Rodri, lane Michael Olise. Te perlok barok kini kidor kide kibala try, handray 4 pentik na, bat nakabenta kata, wanam klik ban subscribe, like bat share, press your bell icon kenang bapin na miss.